Usembut Menteri Rang Bak Sarkar Jala Ubak Prestun Tensong haringkat kejaya don lang UMLA ke Nongstoin Ubak Macmillan Bersat Paru UMLA ke Mausydur Ubak Jigur Mirthong Menta ka khatnyo tarik unai wing arjar puar kila plia pat ba yau mau nong rim na ka benta ban shna pynbha ya ka surok ki badan hapok sor Nongstoin. Ya kata skim nak benta ban shna pynbha gi surok asor Nongstoin lambang hadu arp khandai point klur ha ka jingjrong ka ba arpau point khandai iwe san kilometer ya ka ba an pen trailing ba ka Meghalaya integrated transport project ka bla beting ka ka World Bank. Kidan hadu kumba khatwai teli gisnong gi ban mentoi leng ba ka tai project bara kani ka juk sngi na kalyang usembut Menteri Rang Ba ula yo rupan ple yo sip sings PWD inspector Banglaw ka badan ha kasnong upper new Nongstoin. Hadway day baki shna ka surok nadu ara haja katra hadu menta ombuna ya ka khatlai haja klur tika bat naladon ha sarkar nadu aja la hadu aja katra nanta katra hadu menta ngila krit ya kriko hapo ka department budi Nadu Ustra Chief Beauty, Chief Engineer, Hadu KSTU but Junior Engineer, Kyrwoh Kyrwoh Dempsey. Kini ke Sanstem Luna Kyrwoh Kyrwoh. Balai namar baki scheme give a pair of hair. The project give a pair of hair. Ni Wanra Hakeleng Solo. Jom ke Jalan Meghalaya. Ya kani nakwa ban bersai omne beriwan namne ban pynbha dan ban keren election dengan kwa ban keren ya ke sisa ya ka investment ka bani na yang sarkar na ban na keren scam arpulai schedule investment kalong double triple bangin yo ya kata jinglut Apo kejela Meghalaya